ойлонуп, дагы эмнеге толгонуп, кыягың менен муңканып, күңгүрөп отурасың? Ааламды чаркайланып учкан оюм түбүнө жетпей күдүңдөп токточуда эмес. Токтобогон ой тутууң менен бу жалганда эмне таптың? Ак каранын күрөшүндө чарпылдым. Бой бербедим, мейкиндикке талпындым. Күрөш менен аалам кезип, жер кезип, адамзатка коркутуп ысмын калтырдым. Ажал менен кармашып, кара жер менен арбашып, не муратка жеткениңди билдим. Болбосо, ажал сени жыйырмаңда турган.
Men özümdü tapmay kele. Çalkıp жатқан ой гүлдейсің, кетеріңден ой дүние, қақшып қалған ой чөлдейсің. Опасыз дүйді. Başı kayda yaga hiç bilbeymiz. Görünüp durup görünmeye kaçışım deyine. Bilinip durup bilinmeye kaçışım deyine. Düğününü tört kıdırıp gele. Canıma tinçlik tapmadım. Oşal alamat alay dileydi. Men özümdü tapmay gelem. Arvallar. Jurt жақшылары. Бар бол. Gel. Gürok kırmam çardan. Kimdin başına kara tün gelip? Kimdin görün gazı otasın? Korkuttun. Korkuttun görün kalk çatağım. Çok. Жаңылышасыңар. Bulgar meniki emas. Meniki emas. Men tereyim. Men tereyim.
içersun. Görür günün az kaldı korkut. Bul düğünüden kaçsan da, haldasta bizden şaşsan da, hacal seni bari bir cennet. Hacal ayttırmay gelet. Senin hiçer suğun, görür günün tügöndü korkut. Adam balası topraktan jaralgan, kayra toprak aylanat. Bul düğünödö hölböy turgan adam balası çok korkut. Bar söylet, adam tuğlat, hartında ölmöyü var. Bul düğünödö hölböy turgan adam balası çok korkut. Bar söylet, adam tuğlat, hartında ölmöyü var. Adam tuğlat. Artında ölmeyi var. Adam tuğlat. Artında ölmeyi var. Sen ölmedin bile. Maldan tuyağın sana. Ana kara başından ayak. Bir jartılı giyim giybe, jırgatıp tamak içpe. Kanaki oşundu. Jiygan, baylığın. Kanaki oşol, mal canın. Anı bar arsıgan çok korkut. Anı bar gülmela jatkan jokmun korkut. Bari kalatıken bari korkut. Sen de gülmedin bile. Bir adamga jakşılık kılbay. El menen eldi, er menen erdi çavuşturup жүрүп мерт болгонсуң. Канаки ошондо жеткен мурасы. Ошону билсем кана. Алатауым азыр мойнумда коркут. Sen de ölmedin bile. Duvanda çok sulu ele. Kança gözleri aşık bolup жүрдү сага. Акыры сулуулугуңдун айынан курман болду. Anın ıras korkut. Men oşentip jaş günümde soğuk. Sen de ölgönsün. Sen de ölmedin bile. Ova sen de ölgönsün. Sen de çakın ölmedin bile.
Barkattan ölmediler bile. Emnege men tegerekte oldular. Emnege men tegerekte oldular. Çok. Çatmaşılı oldular. Ettiriyor mu? Mıla bir ettiriyor mu? Sizler ölmezsiniz. Ne ettiriyor mu? Çok. Azgırmağıla beni. Azgırmağıla. Ben yaşaşım gerek. Azgırmağıla beni, ben yaşaşım gerek. Ben yaşaşım gerek. Azgırmağıla beni. Beni. Beni Kemal. Balam, korkuttum. Beni sen de geldin mi? Açal beni, doğru aldı görünür. Kantip kutlaman da beni. Бұл дүние жалғандан өлбөй тірегем қалған. Төбе жыртық дүйнөнүн қолының аяғы бүтөт. Бұл арман. Бұл дүние жалғанда ким кетип, кимдер келбеген. Неченди жұтқан шуна жал, қанша жанды жеңбеген. Бұл дүйнөдө ким өткөн, нечен түркүн жан өткөн. Олы язада да өткөн, қасиеттүү қар өткөн. Ер баланын чөлүндө шейит болуп эзилип, Асан Үсөн бал өткөн. Пайгамбар өткөн, шер өткөн. Арстан Батыр ер өткөн балам. О, Каражер. Kantip bağrını götürdün. O toprak. Kantip bağrını caşırdın. Adamdan ıyığın ne var? Nege mınça ölçülü kana ömür verdin, nege? Adamдар тағдырдың башқа салғанын көтерет балам. Андан еш құтыла албайт. Anda bul caşığı nege geldin men ene? Bul dünyada beni nege jarattın ene? Мен сені 3 жыл, 3 ай бойыма көтөргөм. 3 жыл, 3 ай азап тарткам. 3 жыл, 3 ай. Ошентип толгоом башталды.
Gün gürkürüp, çağılgan çartılda boron boldu. Boron boldu. Adamdardı korkutup, ızı çuğ menen gelgensin balam. Oşonda gözüme görüngen, ak giyingen perişte, azır da senin canında koştup жүрөт. Sağa teңирден kod geldi. Sen anı taba albay, can düğünümdeki sırrыңды aça albay жүрөсүң. Tap kasiyetingdi, tap balam. Bul bala, böt bala mis. Bul bala, bul düğünöge gelgende adamdardın barın korkuttu. Alay dülüy alamat boldu. Bul bala, jer betinde kor bolat. Bir o kut alıp gelet. Balanın atın Korkut koy. Balanın atın Korkut koy. Kut alıp gelet. Korkut! Bana kut alıp gelet. Bana kut alıp gelet! Kut alıp gelet. Bana kut alıp gelet! Kut alıp gelet. Men degem yok Çırak. Degem yok Çırak. Jelmaya! Alalay Jelmaya! Sen yoldaşım Jelmaya! Kança çüp koturgun sen balma! Kança düşüp koturgun men balma! Senin dağı! Senin dağı başman düşüp düşküz oldu çu Jelmaya! Hayır Jelbayan, can yoldaşım Jelbayan, kança çukuturgun sen balman, kança düşük kuturgun men balman, senin dağı, benim dağı başmak düşük düşküs oldu, çu Jelbayan, gitme! Hayır Jelbayan, can yoldaşım Jelbayan, kança çuk koturgun sen balman, kança düşük koturgun men balman, çu Jelbayan, gittik Jelbayan!
Aylanayın Celmayan. Can yoldaşım Celmayan. Kança çıkıtırgın sen balman. Kança düşük götürgün mer balman. Senin dağı, benim dağı başıma düşük düşküs oldu. Aylanayın Celmayan. Gittik. Şu Celmayan. Aylanayın Celmayan. Can yoldaşım Celmayan. Kançacık götürgün sen balvan. Kança düşük götürgün men balvan. Senin dağı. Menin dağı başıman düşük düşküs oldu. Şu Celmayan. Yettik Celmayan. Can yoldaşım Celmayan. Yettik Celmayan. Şu Celmayan. Yettik Celmayan. Yok. Meni jеңүү кыйын. Жандыга кат. Аруга качары жок ажал. Зарымды бас. Элге тирек болучу. Башчыны жедиң шумажал. Жаш карнылга бай бардыгы тең жедиң шумажал. Кайда сенде адилдик? Кайда сенде? Калыстык. Ар жакшылык же жамандык асылган. Бары биздин тагдырларга жазылган. Ар кадамың көк теңирден чүйүлүү. Болбой тага капаланып басылган. Теңир өзү да ошондой жараткан. Төбөбүздө жети катар көк асман. Бир өлгөн соң не айырма сөөгүңдү. Же кумурска, же карышкы талаштан. Аңтарып түпкүрлөрүн тээ асмандын. Аламдын таптым канча табышмагын. Дүйнөдө мен билбеген сыр жок. Бирок жөнөкөй өлүм сырын чече албадым. Кайдан келдик? Кайда бармай түшүнүү кыйын болду. Эмнеде жашоо өзүрү? Көлгө айланды нече насыл адамдар. Кайдалардын күйгөндөгү түтүнү. Суроо берсең, адам дегендеги ким? Ал сөлөкөт жасап койгон теңирим. Көзүрмемге топуракка жаратып, топуракка айландырган өлгүн. Бүткүл өлкө алыс жакын жердеген. Кала берет аралашып чаң менен. Сен адам зат. Өлбөймүн деп ойлобо. Сага деле 3 атамдык жер менен. Корккондо не? Өлүм мага сырдана. Кези келсе жүз көрүшөн бир гана. Көз көрбөгөн жерде сөөгүм калатты. Кайгырганда табылмакпы бир даба. Мен өлүмдөн коркот экен дебегин. Корком. Билбей тагдырымдын ченемин. Берген жанын сактап жүрөмүн. Мезгил жетсе, келе десе беремин. Коркут! Жараткандын белеги буйруп кайра береби. Kudrettin belegi kayrıp kayra berebi. Kayrıgın kanat beredi. Korkut, senin ıyındı mınav daraktar dağıyla turat. Senin mumun buldaraktın tamırları arkalı öttü. Kıy buldaraktı. Celmayanındı soy.
Jelmayandı. Terisin kaptap, söğünün tepke jasa. Hanan munundu el aytsın. Kıy buldaraktı. Jelmayanındı soy. Korkut. Sen kıyak urusunun tukumundan bolosun. Jaratkanга jakkanday asbap jasa. Hanan munundu el aytsın. Jaratkanga jakkanday asbap jasa. Hanan munundu el aytsın. Sen kıyak urusunun tukumundan bolosun. Korkut. Aylanay Jelmayan. Cancı oldursun Jelmayan. Cergezikten tip жүргөн кезде. Мұңдашқаным сен еле. Сырдашқаным сен еле. Jelmayan. Şumacağım. Nege mınçak kektensin. Oğuk asman nege jarılıp ketmesin. Asman yıldız bütkanda. Ulangansın dünya. Ter titrep bütkanda kuralgansın dünya. Yerdi neyse adam dep sen yarattın dünya. Can vardın bağırdığın ten yarattın dünya. Basız dünya. Armudu menet gülüyor.
Taptım okşu. Can düğünümdeki sızılıp çıkan ölümdü. Yaratkanға жеткирер güç taptım okşoydu. Bozdu kıyak, boğum çıksın, sizden gayrı kaçalıksın. Uçur şamal uçurken, cebendinin muhturmuştum. Şamal kaydan caraldıken harman güna kum uçurup düğününü haralagan boron kaydan caraldıken katı günay say sögündü sızdatıp caralagan koyun kaydan caraldıken halay dülöy Tumbuyukta jürömü karaylagan Korkut kaydan jaraldeken bul jalganga Hajalı izlep öz canımdı hayavagan Şamal kaydan jaraldeken katı günay Kum uçurup düğününü haralagan Baron kaydan jaraldeken katı günay Hajalı izde öz canımdı hayavaga Arcakçılık, cecamanlık asılgan, bari bizden taqdırlarga жазылған. Arkadamın gök tengirden çiğlü, bol boytağa kapalanıp basılgan. Amanım tilingen yer, mangday terim tөгülgence, seni gezip жүріп kılam karıttım mı? Sen ayağında edekesin. Olmağa kanat takkan perişte hazır sende çok. Al asmanga öpme uçtu
Жараткандын жарыгы менен келет. Акайра учуп кетет. Карама каршылыкка, алай дүлөйгө, аламатка бир гана сен туруштук бере алат көрүнөсүң. Касиеттүү жер. Benim bardıq okuyalarıma güve olup, beni kalp ayttırmagan uşu sen, kutlu yer. Kança жерди araladım. Kança жерди araladım. Akmengül'ü, Alatoğan'ı, Karadeniz'di, Kaspi'di, Anadolu'nu kıdırdın. Жараткан niye bir şunduklardı görsettim. Her biri ar başka, biri birine okşavardı. Şamal kaytan Ceral'daki Armanduna, Komoçuruk düğününü haralağa. Şamal gaydan caral deken arman günay, kom uçurup düğünöge aralagan. Жақшылар. Сәл мұндаға кім кіргізді? Шығар! Алдыңардан ақ сақал шықса, қолыңарды көкірек алып, башыңарды иіп, тазым қылғылап алдарым. Ақыл үйретеді емес. Çık git! Қақпа балам мен. Қарғанға қол көтергендің қолына шап дейсің. Қарғанға қол көтергендің қолына шал тейсін. Қарыға қол көтергендің қолына шал тейсін? Хан! Bir açığındı mağaya. Bir açığındı mağaya.
Sizdin akıl sözünüz ögüzlerge dağrı. Söyley oturunuz. Жақшы аял үйдің құты, ханым. Қолым тоңды ұрғашының асылы үзілмесін. Бірақ аялдар төртке бөлінеді. Біріншісі соғылған шөп. Екіншісі толтырылған топ. Üçüncüsü үйдің таянары. А төртіншісі қанша айтсаң да баяғы. Еме үйдің таянарын айтсам, үйге қонақ келгенде жадырап жайнап, тосып алып, içirip, yedirip, сый урматын көрсетіп, жылу жұмшақ ұзатып қойып. Ушындай аял очоғыңдан кетпесін, ханым. Ушындай аял очоғыңдан кетпесін, ханым. Еме соғылған чөп жөнінде айтсам, ертемеден беті қолын жуастан, 9 қатырма бір чөйчөк айран сұрайды. Тойғанша оғызына бұрдап тығып жей. Анан екі қолын бөйрегіне алып, ұшыл үй қиырап қалса кен. Ерге тигенден бері тақыр құрсағым тойедек. Ойнавадым, жырғавадым, қайра қор болдым дейді ханым. Ханым! Ne dedin çal? Uşunday ayal kulum. Sözünüzde kalet yok Oryan. Sözünüzde kalet yok. Hanım! Oğup algın. Usul yaşka jetkençe üy bile gütmedim. Ul calgan düğününüzün oğusunda güreştim. Ne tülkün adamlardı gördüm. Benim butum basmagan toğulur. Men görmegen kaygı kuvalışlar kalmadı. Oğup algın hanım. Handıktın, taktın oğrusu caman. Andamesem men bir okuyanı ait bereyim. Bismillah de başlayın. Aytar sözden şaşmayın. Gerisi han oğlu bu kaçtın, yerdiginin başlayın. Al mezgilanda cayele, Bayındır Xandın ailele. El çoğultup toy verip gülüldep turgan mal ele. Sancarlıkты bek aytты, el jurtqa mınday dep aytты. Uul barlara uyga, kız barlar kızılga, balası joktor, kar uyga, jaygaşkla dep aytты. Onu uğanda Dirsehan жүрөгү сыздабыйлады. El gözünçe basıntıkan sıyına çıdap durmadı. Çetin attantip, üyün gözdey bet aldı. Toydan mumduğu ayttım de, zayvına gep saldı. Nazarım sındı kıyradı. Balamdın çok birini. Yürügümü gayrayladı. Babası çok dep kemsitken. Bayındırdın çoktur imanı. Tengrim nege bostattı. Bir persenti rağılmadı. Momın çatıygan mal veripti. Kim tüöldüp kim çoktoy. Kapıstan gözüm cumulsa. Ata kelep kim boztoy. Pendenin söz arula, kulağında Kudaydın. Bir emdese geçemiz, Caratkandan surağın. Beçaraga jardam kıl, soğuk kılar bağın.
Eldin deyse batası, anan bolorlar. Kekdigine kalam tam, ünün uqtu jaratkan, gökrök uğ verdi, erdigi elge jaraşkan. Ben balanı görgönmün. Bayındır Han'dın bukası kaçırıp sala vergende bukanı muşta öldürgön. Bu kaday güçlüğü bolsun der, bu kaç dep, adım bergem. Ulansanız. Taktalaşıp siz menen uğulunuz bu kaçtın kılgan için karagız. Bayındır menen dostlaşıp, çın mamile gütüptür. Dirsekan ölse birigip hanım, dostlaşu şertin tüzüptür. Hanım, kırk jigitini kıram deyip taktın sen tartı olam deyip hanım. Bayındır menen dostlaşıp, çın mamile gütüptür. Dirsekan ölse birigip, dostlaşu şertin. Koynundan çıkan Canan! Usul bu! Senin kıların! Şagalıkta atandı! Şagalıkta! Atandı! Erterek! Tındın olamaz! Moynungu çının var. Cebini kadap durasın. Oğlumdan artık sanagan. Taktı o sen durasın. Balam aç gözümdü. Kaşaytma benim gözümdü. Karagıp turtura koy. Turtura koy karaldım. O janatkan kanday ele kılamın. Dem almayın. Yok dem almayın. Çiğnep müşkül salsamçı. Gülgündey balam dalgança benim canım dalsamçı.
Alamat kedatat. Alamat kedatat. Kana жерге kan dolan. Adamlar da iman gitti. Adamlar da iman gitti. Karaçergi kalkmamak. O Canatkan. Bu dendilerinde жақсы жолға сана көр. O Canatkan. Eski, ötken ketken katалығын geçire kör. Canatkan. Жақсы жолға сана көр. Canatkan. Ötken katken katалығын geçire kör. Gördü. Ne? Berişteleri Allah'a başını eğip tazim kılıp çatıştı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Allah demeyince işim olmaz. Allah Acal jetmeyince hiç kim ölmez. Gürüldü vakkan suda deniz tolmaz. Tekemerdik kılgandı Kuday süymez. Men mensigen jigitte dönöt bolmaz. Eski pakta büz bolmaz. Ezelki düşman dost bolmaz. Kız enesin görmeyince ügüt almaz. Oğul atasından görmeyince dastor koncaymaz. Qanday көрттүү сөздөр? Üstümüzde Allah görktü. Allah'ın elçisi Muhammed görktü. Yazgıla, korkut atam ayttı dep yazgıla. Bul dastanım savak bolsun urpaka. Ay eger men aylansam turpaka. Urpaktarga ölmey turgan söz kalsın. Her bir sözüm ulamışta aytılsın. Койчуда болсо, намысы күчтүү. Акылман салып оргасандын койчусуна айтам. Düşman betten alganda maldı saktap kaldı. Kazanга arka bel bolup candı saktap kaldı. Batadan tuğulu baş koşuşkan Bamsı Beyrek menen Bandu Çeçekti aytam. Атасын жодон коргогон Казандын уулу Урузбектин эрдигин айтам. Biri-birinin canına yabagan Tuka koca oğlu Kömürü menen Hanın juwayını aytam. Öz baktısın utup algan
Хан Turan'dı aytam. İgene, İmran, İsa, Sekrek. Batırlandı derdiğin aytam. Kazandığın boyçısına ayta. Düşman Geldin be Olyam. Geldim. Kayradan çoğulu uçtuk. Bürok bayağıday 20 yaşın emez. Andan beri kılım almaştı. Doğru öğretti. Allah Teala'nın emriyle Hakka boyun sundum. Bul çındık. Birok men seni iyi bakır cengem. Seninle güreşip жүрüp, kılımga adamdardı aruluçu asbap jasadım. Düğüne gıdırıp dastan yazdım. Oşol dastandarım okulup, ırdalıp, kıyağım tartılıp turganda ben ölmeyim. Şamal gaydan caraldeken Arman Günay Kobuçur Düyünege aralağa. Akılman. Akılman. Dünya kurup saray salbaydı. Ajaldan alarını saktap kalbaydı. Ömrün kimder ele saktay alsın. Артыңда andan göre atın kalsın.
көрдіңіздер. Мына бұл спектакль Қырғыз Республикасының президенті Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтің демилгеси менен жана ошондой эле Түрксойдун колдоосу менен сахнага чыкты. Азыр уруксат берсеңиздер, мен сиздердин алдыңыздарга ошол Түрксойдун генералдык директору биздин ардактуу агабыз мына Дүйсен агай бул жерде болуп турат. Мүмкүн болсо өлгөн чакырсаңыздар. Келиңиз ага. Жогорку Кеңешинин төрагасы Чыныбай Турсунбеков мырза, урматтуу протокол, кымбаттуу кыргыз туугандар, Коркут ата деген тарихи инсанды, Коркут ата деген керемет дастанды негиз тутуп, Коркут ата спектаклин жараткан бул чыгармачылык жамааты мен чын дилинен токтойм. Ошондой Кыргызстанда Коркут ата темасы ачылды деп ойлойбуз. Быйылкы жыл өзгөчө жыл. Түрк дүйнөсүндөгү 5 мамлекеттин Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркменистандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы. Бул мааракени аталган мамлекеттер өздөрүндө байрамдашса, Түрксой бул мааракени дүйнөнү кыдырып байрамдады. Бул мааракеге арнап жакында Түрксой Кыргызстан деген жаркырак китеп чыгарганыбызды да сүйүнчүлөй кетейин. Азыр сиздерге тартуулган Түрксой менен Кыргыз Улуттук академик драма театрынын Коркут ата спектакли да Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына тартууланып жатышты. Ой толгой турган символикалуу көрүнүш. Антекетин адамдын анын ой жүгүртүүсүнүн эркиндиги, Коркут атанын осуяттарынын негизи деп айтар элем. Ал эми эмегенди улуттун 25 жылдыгы Кыргызстанда өзүнчө бир маданият ооматы катары майрамдалууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2016 жыл тарих жана маданият жылы деп жарыяланды. Экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өзгөчө деңгээлде уюштурулду. 2016 жылды Түрксой Түрк дүйнөсүндө Жүсүп Баласагын жылы деп жарыялап, Жүсүп Баласагын бабамыздын 1000 жылдыгын мааракеси кеңири аймакта белгиленди. Азыр биз сиздерге тартуулган Коркут ата тарих жана маданият жылына бап келип, дүйнөлүк цивилизациясы жаңа Жүсүп Баласагын осуяттары менен үндөшүп турат. Дагы бир нерсеге көңүлүңүздөрүндө бурмакчымын. Бул спектаклдин коюлушуна Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович себепчи болгондугун сыймактануу менен айта кетким келет. Президент мырза, мени кабыл алган учурда Түрк дүйнөсүнүн руханий кенчи Коркут ата дастан тууралуу сөз болуп, Кыргыз элине Коркут ата тууралуу көбүрөөк түшүнүк берүү маселеси бар экендигин эскерткен эле. Ошондон улам кыргыз драматургу Кайрат Иманалиевке Коркут ата драмасын жаздырып, анын негизинде Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академик драма театрында спектакль койдурууга жетишип олтурабыз. Манасты ардактаган, Манасты даңктаган,
манасты туын тұтқан қырғыз елі Қорқыт атаның да барқына жетет деген işenimdemін. Рахмат сізге, ардақты Дүйсен аға. Еме, ардақты бізден қонақтар, мен сіздердің алдыңыздарға мына бүгін сыймықтарымынан айтқым келіп отырады. Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің төрағасы Чыныбек Аконович мына ушул алдыңыздарда отырады. Біз абдан терең разыбыз. Мына ушундай жакшынакай маарекебизге келип отырат. Мүмкүн болса сизди бул жакка чакырып коюуга уруксат этиңиз. Hurmatlı ушул бүгүнкү кеченин жакшынакай оюндун көрүүчүлөрү, урматтуу ушул оюндун коюучулары, бүгүн мен ойлойм кыргыз маданиятында бир өзгөчө күн болуп атат. Анткени себеби биз азыр эле сиздер менен дагы бир жакшынакай маданий жаңылыктын күбөсү болдук. Бул жаңылык кыргыздар үчүн жаңы көрүнүш, жаңы сөз десем жаңылбайм. Анткени себеби Коркут ата жөнүндө же болбосо жалпы түрк дүйнөсүндө айтылып жүргөн Деде Коркут дестаны, Деде Коркут китабы деп айтылып келаткан маалыматты кыргыз боорлору, түрк дүйнөсүнүн кыргыз бутагы, кыргыз боорлору баары эле биле бербейт. Муну адабий чөйрөдө жүргөндөр, маданий чөйрөдө жүргөндөр билиш ыктымал, жалпы журт биле бербейт. Бирок ошол билбеген нерсени, бирок түрк дүйнөсүнүн орток маданияты болуп, тетигил 10-11 кылымдан бери өмүр сүрүп келаткан ушул биздин мурасыбызды бизге жеткирүү максатын далалатын мынакей натыйжасы, далалатын натыйжасы бүгүн ишке ашып отурат. Эгерде мындан бир жылга жакын мурда Алмаз Аршенич ушу кыргыз эли таанышсын, жалпы биздин мурасыбыз болсо, аны кыргыз эли да жакындан билсин деген ниетин билдирсе, ошону мынакей биздин Дүйсен бир тууганыбыз дароо эсине алып, өзү демилгечи болуп Түрксойдун атынан мынакей Түрксойдун демилгеси менен биздин Кыргыз драма театрында ушул Деде Коркут дастаны, Коркут ата дастаны бизге мынакей жаңы бир трансформация менен келип жетип отурат. Албетте ачык айтыш керек, жаңы эле биз оюндан көргөндөй мезгилдин шамалына чачыраган, учкан, кумдай болгон ошол өткөн 10-11 кылымдын тарыхынан келаткан үзүндүлөр, Деде Коркут атага байланыштуу, кылгыякка байланыштуу, Коркут атанын дастанындагы окуяларга байланыштуу үзүндүлөр кумдай болуп чачылган мезгил тарыхынан жыйналып келип, мына ушундай жакшынакай таасирдүү бир пьесага айланып бизге сунулуп атат. Мунун эгерде бизге жетирген демилгечиси катары ушул жерден Дүйсен Касейинов баштаган Түрксойдун өкүлдөрүнө, Кожогелди Ултегин досума ыраазычылык билдирем. Албетте ушул чыгарманы ушинтип жакшынакай кылып жазган Кайрат Иманалиев иниме жана ушундай абдан оригиналдуу чыгарыптыр сахнага. Бул оюндун пьесаны алып чыккан режиссер Марат Козукеевке сиздердин атыңыздардан ыраазычылык билдирем. Албетте оюнду көрүп отуруп өзүңүздөр жакшы таасирлендиңиздер деп ойлойм. Анткени ар бир актер өзгөчө ушул Коркут атанын ролун жандандырган биздин актердун аракеттери канчалык мыкты чыкканына баарыбыз күбө болдук.
Ошондуктан айтар элем, дагы бир жолу сиз өзүмдүн атыман, Жогорку Кеңештин депутаттарынын атынан дагы бир жолу ушул жалпы аты аталгандарга ыраазычылык билдирип, кыргыз маданияты, адабияты, быйылкы Кыргызстандын тарыхый жана маданият деп аталган жылда дагы бир жолу жаңыланып атат, жанданып атат, алга жылып атат. Ушундай ийгиликтер көп боло берсин. Барыңыздарга ден соолук, жакшылык каалайм. Чыныбайкыңыз чоң рахмат, кичине аярлап турсаңыздар. Байкеме дагы бир рахмат айтып коеюн. Мага дагы бир экинчи ат Чыныбайга Чыныбек деген ат кошуп берди. Кечиресиз, бүгүн момундай майрам болуп атканда толкунданып кеттим окшойт. Кечир. Ылайым бек. Ömrünüz bek bolsun. Чыныбайкыңыз чоң рахмат. Сиз бир кичине аярлап койсоңуз, анткени мына абдан жүрөк оп колжуп турат. Ушул кезде бир Түрксой биздин ушул өнөр адамдарына, ушул театрдын айрым адамдарына кичине сыйлоо салтанаттан өткөрөлү деп кичине артынып, үртүнүп келди керек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйылкы жыл Түрксойдун жарыялоосу боюнча 2016 жыл Жусуп Баласагын жылы. Мына жыл аяктар кезде Түрксой туруктуу Түрксойдун медалы болуп калыш үчүн Жусуп Баласагын медалын чыгарган. Ушул Жусуп Баласагын медалы менен Түрксойдун баш катчысы Дүйсен Касейдовдун буйругу боюнча бүгүн ушул биздин спектакльге катышып олтурган, буга чейин көп маданият жагында колдоолорун көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Турсунбеков Чыныбай Акыновичке тапшырып коюлсун. Келиңиздер. Kutlu olsun, medalınız жақсы. Men bir emes iki жол сиздерге ыраазычылык билдиргени калдым. Азыркы ыраазычылыгым ушул жакшынакай сыйлыгыңыздар үчүн. Кайрат Иманалиев, драматург, Коркут Ата драмасынын автору, Түрксойдун Халдун Танер медалы жана Түрксой плакети менен сыйланат. Халдун Танер медалы бул түрктүн атактуу драматургу жана режиссеру болгон экен. 2014-15 жыл Халдун Танер жылы болуп жарыяланды. Түрксойдун жарыялоосу боюнча ошондо медаль жасалган туруктуу биздин дайыма сыйлай турган медалыбыздын бири. Шайгүл Алсейитова, Токтогулот Абдымомунов атында Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрынын актрисасы, Түрксойдун Коркут Ата эстелик медалы, Түрксой плакети менен сыйланат. Калича Сейдалиева, Токтогулот Абдымомунов атында Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрынын актрисасы, Түрксойдун Коркут Ата эстелик медалы, Түрксой плакети менен сыйланат. Bir dakika. Mına medalдің екі жағы болады, білесіздер. Осы екінші жағында мынандай сөздер жазылған. Коркут Атаның, Деде Коркуттың сөздері: geçmiş tarih, gelecek sır, gün armağandır.
Аударып беріңіз. Қырғызшаға. Өткен тарих, Gelecek. екіншісі Gelecek sır. Құпия. Gelecek. Sırdu gelecek. Бүгінгі күн арман. Bugünkü gün kıyal, şattık. Adıl Bolorubekoğlu, Doktoğlu Abdümamun'un atında. Siz anneksiniz. Haliçe Seydaliyeva. Türksoy'dun Korkut Atay estelik medalı, Türksoy plaketi menen sıylanat. Adıl Bolorubekoğlu, Doktoğlu Abdümamun'un atında Kırgız Ulusal Akademiyalik Drama Tiyatro'nun aktörü, Türksoy'dun Korkut Atay estelik medalı, Türksoy plaketi menen sıylanat. Vakıt Tilekmatov, Doktoğlu Abdümamun'un atında Kırgız Ulusal Akademiyalik Drama Tiyatro'nun süreççisi, Korkut Atay spektaklinin süreççisi, Türksoy'dun Korkut Atay estelik medalı, Türksoy plaketi menen sıylanat. Marat sıylıqılığına gönüp baratat oşun üçün. Marat Kozikeyev, Doktoğlu Abdümamun'un atındağı Kırgız Ulusal Akademiyalik Drama Tiyatro'nun görkëm yetekçisi, Korkut Atay spektaklinin rejissörü, Türksoy'dun Haldun Taner medalı, Türksoy plaketi menen sıylanat. Demirlan Ismanbekov, Doktoğlu Abdümamun'un atında Kırgız Ulusal Akademiyalik Drama Tiyatro'nun direktörü, Türksoy'dun Toktoğlu Satılganov medalı, Türksoy plaketi menen sıylanat. Seylerinizler kutlu olsun. Düşen Kuravayış'ta bir iki o söz aytarsın değil mi? Yaxşı. Barsanızlar, Korkut'ta geldiğinizde çok rahmet. Barındır. Рахмат сіздерге, ардақты ағайын туғандар, рахмат сіздерге, Дүйсен аға, рахмат сіздерге, Чыныбай Ақунович, Мирас Керовна, мына бүгін атайын келіп отырасыздар. Мына біздің министріміз отырады, Түгелбай Тоқтоғұлович. Ардақты біздің қырғыз елінен интеллигенциясы отырасыздар бүгін. Біз абдан қуаныштамыз бүгін сіздер келіп, біздің театрымызды қолдап, жаш артистерімізге бір жашынақай бір нух беріп, ошыларға бір жашынақай бір қайрат беріп отырасыздар. Сіздерге чоң рахмат. Келгеніңіздерге біз абдан сіздерге терең разыбыз. Бар болыңыздар. Рахмат сіздерге чоң.